Hvala. Hvala. Dobrodošli. Kako smo? Dajmo malo ovo zapaliti, ej. Kako smo? Dobrodošli prijatelji iz Hrvatske. Dobrodošli u sred Ljubljane. Nadam se da nećete dugo. Zaslužujete bolje. Mi smo Mojca i Mitja, 5 godina u ovom poslu i nešto više. I ne znam zašto su nas odabrali da danas kao vas možemo nešto naučiti. Ima puno boljih od nas, ali znaju stvarno da se 5 godina držimo uspješno, manje više i da ćemo izdržati. Hoćete vi? Okay. Želim vam predstaviti prvo moju suprugu. Mi imamo poseban život iza sebe, posebna druženja, posebne probleme smo zajedno rješavali, nekad bolje, nekad manje, nekad više. Znam da vi to nemate, znam da vi živite super i mogu vam reći da smo stvarno neka posebna familija. Znam da vi ste bolji i zbog toga bih želeo da vam prvo Mojca kaže nešto o nama, da nas možda malo bolje upoznate. I želim se ispričati odmah na početku. Nama hrvatski nije materni jezik, mi ćemo se potruditi najbolje što znamo. Pogotovo želim da mi puno podržite Mojcu, jer ona nema tremu, imam ja za nju. Imali su tremu naši sinovi, pa naši hosti, pa naši upline, pa naši crossline. Čak naš mačak doma imao je tremu, osjetila se neka nervoza danas. Ali izuzetno smo zahvalni da možemo danas biti ovdje sa vama, da vam možemo reći, ispričati neke stvari, jer ponosni smo na ovo što radimo i zahvaljujemo prilici koja je došla do nas i apsolutno u našem životu nema boljeg nego Network 21. Evo vam Mojca. Hvala. Puno vam hvala. Znate, veoma mi je drago da mogu danas da razgovaram, da komuniciram s vama s ove bine. To nije bio nikad moj san, to moram da kažem od prve ruke, ali znate, danas je i za mene poseban dan, to mi je prvi put da mogu da pričam sa vama na ovakvom seminaru, jer u tim 5 godinama i meni se promijenio život i to na bolje. Postala sam jedna osoba koja je sada slobodna. Nismo još potpuno slobodni, ali smo na putu do prave slobode zbog ovog posla i na putu smo do prave slobode jer smo odlučili da ćemo u svom životu promijeniti nekoliko stvari da bi mogli da budemo slobodni. Neću mnogo da se izvinjavam zbog jezika, jer čutim u srcu da mi svi govorimo jedan i jedini jezik, a to je jezik slobode. Jer se slažete? Uvijek mi je najdraže govoriti s novim ljudima. Neki možda i ne znate zašto ste došli, možda ste se vozili nekoliko sata da dođete ovdje u Ljubljanu, ali ja vam skoro obećavam da vam neće biti žao. Jer ovo je poslovni sastanak i možda neka od naših riječi koje ćemo mi progovoriti danas ovdje možda će utjecati na vaš život i na vaše mišljenje i tako da bi vi mogli da postanete slobodni. Da nas i ja ukratko predstavim, mi smo jedna obična obitelj. Mi, nas dvojica, znamo se već otprilike 20 godina i toliko dugo i dijelimo naš život, svoj život, a u poslu smo 5 godina. Ali nikad nismo bili u početku zajedno u tom poslu. Počeo je Mitja, bio je stvarno lud i zagrijan za ovaj posao, a ja sam došla tek kasnije. Nikako nisam mogla da pronađem zašto bi ja to radila, da pronađem svoje snove. Ali znate, kad si nekoliko mjeseci, možda i koju godinu, pored ovog posla, pa moraš da se upališ, svakako moraš. Znate, ja sam u našoj familiji najstarija. Ja sam i jedina, zato što svi ostali kod kuće su muškarci. Imamo 2 sinova, jedan je star sad 14 godina i će u jesen da pođe u srednju školu,
tamo će da se mu otvori jedan novi život, novi izazov, a jedan počinje sad da savrši 12 godina i stvarno su zlatni dječaci i mi smo ponosni da imamo takve sinove. I njima se život promijenio kroz taj posao, jer smo mi uspjeli da postanemo bolji roditelji. Stvarno bolji, da više komuniciramo, da se više razumemo s njima i da im pružamo nadu za njihov život, za budućnost. U našoj familiji svi se zovemo na M. Ja sam Mojca, ovo je moj suprug Mitja, Matic, Miha, čak i Mačak je na M, zove se Maksi. Ja sam htjela da se zove Mojček, jer ja sam Mojca, pa mi nekako to nisu dopustili, pa je sada Maks. I kad je Matic bio mali i išao u vrtić, kazao je svojim drugarima i svojim učiteljicama, kazao je, znate šta, kod nas smo mi svi na M. Mama Mojca, mamice Mojca, tata Mitja, bratić Miha i čak i baka Marija, samo deda Lojze, on znate, on je na T. Po izobrazbi smo gimnazijalci i studirali smo u neko vrijeme, ja ekonomiju, Mitja organizaciju rada, ali nikad nismo dostudirali, ali ja mislim da ćemo uskoro u tom poslu da dobijemo svoje diplome. Zato... Hvala. Prije tog posla živjeli smo jedan možda i čudnovat život, ništa naročito se nije događalo. Ja sam pošla u službu na posao, Mitja je oduvijek imao nekakve svoje privatne poslove, onda smo se vjenčali i onda smo dobili djecu i tada sam ja upoznala, znate koga, najsretnijeg čovjeka na svijetu i to je bio moj suprug. I sjećam se kako je dolazio u bolnicu i kad je video našeg prvorođenog Matica, rekao, jao, vidi isti ja, tako sam sretan. Stvarno. I uvijek je kazao da budu naša djeca lijepa na majku i pametni na oca. Bože, ne da je obrnuto. I znate, desilo se, stvarno se to desilo, znači molitbe, neke molitbe Bogu bile su uslišane. I tako smo živjeli svoj obični život, išli smo možda ponekad na neki godišnji odmor, ja sam pošla u službu i tada sam počela da nekako, znate, mrzim svoj život. U poslu nisam bila sretna, ja sam radila u računovodstvu, to je neke brojke, pa papirologija i ove stvari i sa time nisam bila zadovoljna. Uvijek se mi činilo da radim ono što ne volim da radim, ali moram, da ćemo proživjeti nekako. Mitja se oduvijek trudio da nam načini život bolji, pa ponekad smo i uspjevali, ali ponekad i nismo. I tako činilo mi se da nema više nekakve silne nade za naš život, znate, rano ustaj, pa vrtić, pa onda posao, pa opet vrtić, pa spremanje stana, pa ne znam, kuvanje ručka, pa peglanje, sve ono. A kad ću ja živit? Uvijek sam se pitala kad ću ja živit. I to se tako nastavilo mnogo godina. Jedino što sam imala, po neki put išla sam u grad pa da pogledam šta ima novo, šta ima lijepo, da pogledam stvari koje ja možda nikad neću ne imat i šta ja znam. Bila sam nekako tužna, možda nekad ljuta, ali nisam pričala mnogo o tome, zatvorila se u sebe i mislila ako se nešto desi u redu, ako ne, opet u redu. Sve što sam imala možda su bili jedni sastanci sa mojima drugaricama, znate, jednom u mjesecu na prvi petak, to se sjećam, išli smo nekud u grad, na neku večeru možda, u koji kafić, na kafu, kad smo bile mlađe u koju diskoteku i tamo smo pričale, razgovarale, šta ja znam, o djeci, pa o poslu, nekad i u sportu i politiki, pričale svašta, ali nikad nismo, sjećam se, sanjale da bi postavile neke ciljeve u svojem životu, one prave. Znate, kad su bile naše kuće savršene, stanovi sređeni, djeca su pošla u školu, onda se nismo više pitale šta ćemo u životu. Tu smo gdje smo i ništa više. Danas mi je veoma drago da onih prvih petaka nema više, ima ponekad možda jednom u godini,
ali od tog prva petka 4 smo bile, to se prepolovilo, ostale smo 2 u poslu i danas sam zahvalna Tatjani i Bojanu što brine o nama. Znate, kad imate čast i priliku da govorite s ove bine, dobijete i nekog koji brine o vama onaj dan i danas su učinili jedno strašno veliko djelo za mene, jer su učinili da se mi osjećamo danas kao da već jesmo dijamanti. Hvala. I tako to bilo do tog posla. I jednog večera zazvonio je telefon, ja dignem slušalicu i znate, nije bila to invitacija u posao, ali to je bila mama mog Mitije, moja svekrva, i kaže mi, znaš, ja imam jednu molbu, nešto bi te pitala, nešto bi te prosila. Znaš šta, sad će Miran, to je najin sponzor, to je Mitjev brat, sad će da zove, znaš, zbog nekog posla. Ja se ti u poslove baš ne razumijem, ali bi te zamolila, znaš, djeca mi ne razgovaraju, u to vrijeme bili su ona dvojica međusobno posvađani, pa nisu razgovarali otprilike 1 godinu. I zato bi te ja molila, kad će Miran zvat, reci Miti, molim te, reci mu da razgovara s njime. Jer to mi je tako teško palo, jer se mi djeca posvađala, pa ti to možeš razumjeti. Ja sam rekla, u redu, ako mogu oko toga nešto da pomognem, sa velikim veseljem, jer i meni bi bilo drago da opet počinju da komuniciraju. Ali nije trebalo mnogo da učinim, oni su se našli i počeli i razgovarati i komunicirati i znate šta najbitnije, počeli su da zajedno grade taj posao. Veoma bitno za naš budući život. Ali, znate, mi smo isto vodili svaki svoj neki život, nismo se možda ni mnogo posvađali, ali nismo i komunicirali i tako je Mitja sam pošao na taj slavni vikend seminar. Jeste čuli ikad za vikend seminar? Nikad, a? Tada se događao u Budimpešti i Mitja me pitao, hoćeš ti sa mnom u Budimpeštu, pa sam ja rekla, neću ja s tobom, ali nisam rekla zašto neću s njim u Budimpeštu, zato jer sam od uvijek htjela da vidim Veneciju, znate, i gondole i ono i ovo, ali on me nikad nije htio odvijesti u Veneciju jer je kazao, pa šta će ti Venecija, tamo su golubovi i tamo smrdi, pa šta ćemo mi tamo, ajde negdje drugdje. I tako ja kažem njemu, mislila sam, nisam rekla, ja neću u Budimpeštu jer ti nisi htio da me vodiš u Veneciju, aj ti sam, pa šta ćeš tamo u Budimpešti, znaš je to neki eksport, import, šta, kakav ti je tu biznis, ajde ti samo idi, ja ću ostati kući i imat ću svoj mir, da me niko ne dira. I Mitja je stvarno išao u Budimpeštu, trudio se 10 sata na autobusu, ali kad se vratio, znate, vratio se netko drugi, stvarno se vratio netko drugi, bio je uspućen, bio je malo luđi i znate šta, on je donesao iz Budimpešte snove. Snove za sebe i stvarno snove za svu našu obitelj. Ja sam ga ispitivala šta je čuo, šta je tamo video, naravno da se to ne da opisati, ali bila sam uporna pa sam ga ispitivala, pa šta si tamo čuo, ajde šta si video, to razumijem da mi ne možeš kazati, ali šta si čuo, to mi možeš da kažeš. I kaže mi on, znaš, tamo je bila na bini jedna žena i pričala je svoju životnu priču i rekla je da je navečer kad je prala veš, prala je čarape svoje djece i tamo je bio jedan napis Born to win, to znači rođen za pobjedu. Pa ja sam se pitao, zato ona mene pita, jer sam ja rođen za pobjedu, jer smo svi mi ljudi koji smo tu, na tom planetu, jer smo mi rođeni za pobjedu. I stvarno jesmo, mi svi smo rođeni za pobjedu. I tada kaže, znaš šta, ja ću taj posao uraditi, ja ću ga uraditi s tobom ili bez tebe. I ja, jes, bez mene, super. I recimo tako smo nekako mi počeli. Mitja je radio posao, risao krugiće, a ja sam imala samo jednu funkciju, da budem 100% user. Znate što je to? Ali to se mi otprilike od prvog dana veoma svidjelo jer, znate šta, ako smo u nekom poslu, imamo i neke produkte.
od uvijek je to. I ti produkti bili su strašno kvalitetni, bili su u lijepim pakovanjima i to se meni svidjelo. Zato jer ako imamo neki kvalitet i da ne brinemo o tome, možda stvarno možemo da izgradimo nešto veliko. I tako počeli. Možda je bilo meni osobno nekoliko stvari u tom poslu veoma teških, a to su stvari otprilike ove. Kako pronaći svoj san, kako pronaći razlog zašto to raditi. To je bilo meni najteže, ali u tom poslu imamo svog mentora, svog uplina koga možemo pitati. Ako nemate još svojih snova, ako ne znate zašto, onda pitajte svoje upline kako da pronađete ove snove. To sam ja učinila i rekli su mi, znaš šta, to možeš tako da si zamisliš. Tvoji snovi su kako bi ti željela da živiš, šta bi željela da radiš ili ne radiš, kakav bi bio tvoj dan i kakav bi bio tvoj cijeli život. Ako to ne možeš zamisliš, onda pronađi nekog ili sigurno imaš nekog za koga bi ti taj posao mogla da sagradiš, da bi njemu nešto pružala. Znate, tada sam se ja sjetila svojih roditelja. Ja se sjećam kad sam bila veoma mala, možda i nisam pošla ni u školu, moja mama uzela me sa sobom na svoj posao, ona je bila čistačica. I nije imala nikud da me pusti, tako me je uzela sa sobom. Ja se sjećam kako sam sjedila tamo na stepenicama i čekala da mama savrši i onda je došla jedna divna žena. Znate, imala je obučen jedan krzneni mantil, ja je još danas vidim, tako je bila lijepa. I mama mi je kazala, ajde mojčice, makni se, da će gospođa proći. I tada sam u majcinim očima, tada sam vidjela nekakav bol i tada sam odlučila da kad ću ja da porastem, da ću ja za moju mamu kupiti taj mantil, znate. Možda ne zato da bi ga nosila, možda samo zato da ugrija one svoje trudne ruke u njom, u tom mantilu. I zato ja to želim učiniti zbog jednog razloga. Znate, moja mama je veoma jednostavna žena, ali ima jednu kvalitetu koju ja sad učim od nje. Ona me uvijek voljela. Bila ja slaba ili bila ja dobra i ona me uči kako se voli bezuvjetno. To je veoma, veoma važno da naučimo kako voljeti ljude bezuvjetno. I onda sam pomislila na mog tatu, on je sad već u godinama i možda nikad nismo mnogo razgovarali, ali on je bio uvijek veoma ponosan na mene, ja sam jedina kćer i vjerovao je da što god hoću ja to mogu da uradim. I kad sam maturirala u gimnaziji, on mi je kupio, znate, kola, fiću. To je bilo prije 23 godine i još danas se sjećam jedinih registarskih tablica Ljubljana, 280, 544 i čak sam i muža uhvatila na toj fiću. Hvala. I sjetila se ja na svog tatu i sad kažem da u roku 1 ili možda 2 godina ja neću da mu kupujem neki auto, ali kad god želi negdje da ide, sad je već u godinama, ja ću mu unajmiti bilo kakav auto i šofera pa da ga odveze gdje god on hoće. Ja sam vam sad kazala što su moji snovi, što su moji snovi za nekog drugog. Imam ja sad i svoje snove i bila sam na nekoliko seminara i slušala sam kasete i sad znam šta hoću i sad smo zmogli snage da postavimo za nas, za našu obitelj jedan skupni cilj. I znam da će se ta cilj ostvariti, da ćemo ga mi ostvariti u roku 1 do 2 godina i tada bit ćemo stvarno slobodni i ne samo slobodni, bit ćemo sretni i slobodni. Znate, ja imam i jedan omiljeni film. Ne znam jer ste ga gledali, prošlogodišnji je, zove se Gladiator.
To je za mene film najbolji svih vremena do sada. Stvari se mijenjaju, pa možda bit će i neko drugi. Ali ta film sam ja gledala sigurno 10 ili više puta. Ali ja nisam vidjela ono rimsko doba, u doba Marka Avrelija, on je bio rimski cezar, 180 godina prije Kristusa se to događalo. Ja sam vidjela u tom filmu nešto drugo. Ja sam vidjela Network 21 i ove novodobne gladijatorje što se bore dole u areni, ali oni se ne bore za goli život, oni se bore za bolji život, za odličan život, jer ta posao to nudi, ta posao je odličnost i bolji život i sloboda, sigurno. Tamo je stvarno bio u pitanju život, ali ja nisam vidjela kad sam gledala taj film Štit i mač, ja sam vidjela bijelu tablu i vjeru i nadu i upanje za budućnost. Ja ću sad polako da završim ovaj moj prvi speech u životu na ovoj bini i sad ću vam za nekoliko minuta predat svog muža. Veoma mi je drago da mogu danas da progovorim par rečenica o njemu iz otkritog srca, jer on je bio uvijek u našoj familiji veliki pozitivac, a ja mali negativac, ali nekako smo uspjeli u to vrijeme da se promijenimo. Zato imamo i nade da ćemo promijeniti svoj život. Ja ću reći samo jedno, on je meni sve i on je moj gladijator. Mitja. A sada ja. Šta sad ja da vam kažem? Izuzetno sam iznenađen od Mojice. Jako se borila za ovo. Najviše sa mnom, ali izgleda da uspješno. Mi smo stvarno imali velike borbe u našem životu, ali izgleda da nam dosta dobro ide. Kako ide vama? Ovaj posao nam je promijenio život 100% i mogu vam slobodno reći da ja i naše dva sina, Matic i Miha, volimo čuvati ovu našu majku, našu ženu, našu lady. To je njena priča, sada ja kažem moju priču. Bilo je popodne, zvonio je telefon i Mojica mi kaže, zovete Miran. 1,5 godinu nismo razgovarali. Čak kad smo bili kod mame u kući, pa smo prolazili jedan pored drugog uz stepenice, nismo se ni pozdravili, ne znam ni što je bilo, ne znam ni zašto, nije bilo ni važno, ali bili smo jako tvrdoglavi, on više nego ja, normalno, pošto on je stariji brat, ne? I on mi kaže, mali, pošto ja sam mlađi brat, mali, čuj, moraš nešto čuti, nećemo ništa razgovarati o tom što je bilo, ti dođi, pogledaj, pa poslije kako budeš ti želio napravi. Ima jedan posao. Aha, okej. Pa sad, brat mi je jedini, ja sam bio tamo. I slušao sam taj plan i normalno, sve sam razumeo. Odmah smo se počeli svađati, pregovarati, piramida ide, ne ide, ovo, ono, sve. Ali nekako znao sam još neke ljudi tamo okolo i bili su motivisani, bili su zapaljeni, svađali smo se. Ja sam uvek voleo da se pregovaram. Vi? A? Zar nije najbolje bilo muški, ne? U kafiću, uz kavu ili pivo, još bolje, ne? Pa ovaj reče ovo, ma ti ne znaš, pojma nemaš, ne? Ja ovo, ne? Pa onda opet on malo nadgradi. To je jako konstruktivan razgovor. Došli smo do silnih visina. I nekako nisam razumeo o čemu se radi, nisu ni oni, verujte, nisu ni oni. Ali bili smo nekako zajedno i bilo je jako ugodno se s njima svađati. I koliko smo bili duže, tjedan, mjesec dana zajedno, dolazile su neke informacije i imali smo uvek novih stvari da se svađamo oko njih. I onda je trebalo ići na jedan vikend seminar. Januar 96. godine. U Budimpeštu. Si lud? 270 maraka. Si lud? I još autobus, pa noćenje, i jesti, i piti u Mađarsku. Pa si lud, ti pojma nemaš, pa kakav biznis seminar. Ali ne možeš sad biti slabiji, ne?
Ako imaš puna usta, onda moraš nešto i da pokažeš. Ajde ja sa njima. Bilo nas je za jedan autobus i vozili su me 10 sati u autobusu. Lako vama, vi ne znate kako ja sjedim u autobusu tamo. 10 sati. Do ovdje mi je došlo i biznisa i Budimpešte. Verujte, nije samo meni, svima na tom autobusu. I ušli smo u jednu veliku dvoranu. I tamo je bilo 20.000 ljudi. Normalno, ovi su svi glupi. To mogu biti Mađari, ne mi. Danas ovdje ima nešto ljudi. Ako vi mislite da je ovo veliko, grešite. I ovdje ste samo na jedan popodne. Vikend u Zagrebu 3 dana. Petak, subota, nedelja. 3 dana. 12.000 ljudi. Dom sportova. Ako ste nešto, morate biti tamo. Ako ste nešto, morate biti tamo. Ako ste nešto. I normalno, mi smo se držali po strani, malo smo tamo sa strane pušili, tražili gdje bi se mogli malo eskivirati, jer mi ne želimo biti sa ovim ludacima tamo. Padali su strašni komentari s naše strane, ali oni su tamo imali parti, veselili se, ljudi svih starosti, ludnica. I onda kad prođe kad se malo odmoriš od onog putovanja, pa počneš malo da staviš uho, pa slušaš malo, pa opet da ne bi previše ti oprali mozak, ne? Pa popušiš jednog, pa opet se malo vratiš, pa malo gledaš, pa malo čuješ. I stvarno, tada se to desilo, Mojca vam je počela pričati, jedna žena je izustila tu rečenicu. Born to win. I ja sam mislio, pa šta sad, ona pita nas, da je ona rođena za pobjedu. Šta ja znam? I onda mi film ide, čekaj, da nije ona nas pitala da nismo mi rođeni za pobjedu. Meni to nikad nije rekao. Jel vama neko nekad u životu rekao da ste rođeni za pobjedu? Su vama vaši roditelji rekli da ste rođeni za pobediti? Meni nisu. I ja se mislim, nas dva imamo 2 sina. Do tada ja im nikad nisam rekao da su rođeni za pobjedu. I nešto se u meni desilo. I od tog momenta dalje ja sam shvatio da ovi ljudi tu razmišljaju drugčije. Da su u neku ruku bolji. Da žele drugčiji život i da smatraju da su svi rođeni za pobediti. I ja od tog momenta dalje taj posao obožavam. I kad sam došao doma, ja sam ušao u sobu, dječju sobu, spavali su, ali ja sam im rekao da od danas dalje, svaki dan, svaku noć, svaku priliku, ja ću im reći You can do it! To morate napraviti i vi. Jer imate djecu koja vjeruje u vas, koja želi da vjerujete u njih. Ako vi ne mislite tako, morate tako misliti za vašu djecu. Ali nema razloga da ne mislite za sebe. Nema razloga. I od tada dalje, ja sam vezan za ovaj posao, ja vjerujem u ovaj posao i nije me briga šta ko misli o tom poslu. Nije me briga za MV prašak. Nisam ja ko moj upline inženjer hemije. Radim plan, pa me neko na kraju pita kakav je kvalitet proizvoda. Znate šta, nisam ja baš stručnjak, ali možemo mi, ja ću uzeti u belu halju, pa ćemo naći neki mikroskop, pa ćemo gledati. Ne. Neka gledaš, njegov problem. Ali ja volim i ceo život sam tražio da neko vjeruje u mene. Ja sam se uvijek borio da me otac pohvali. Uvijek sam želio mu uslužiti, napraviti nešto pa da mi kaže sin ti si super, sin ti si dobar, sin ti si najbolji, ma pravi si. Nije toga bilo. Sad razumem i znam zašto. Jer i moj otac nije znao.
I njemu nikad nije to niko rekao. Ni mama nije to radila. Uvek me popravljala, ispravljala, ne možeš to, nemoj to, si lud, si to, si ono, si treće. Mogu vam reći, moja mama ne razume taj biznis. Ona misli da nešto preprodajemo. I čak je možda malo ranije bila ljuta, ali jako mi je drago, jer sad već par godina svake toliko kad se malo smiri pa kaže, znaš, dobro da si ti počeo raditi ovaj posao, sad si nešto mnogo bolji. Ne razume, ali osjetila je neke promjene. Jako bolji odnos imamo sa sinovima. Jako bolji odnos ima ona sa mnom. Ona je morala mnogo toga promijeniti. Ja sam super. Jeste, kad smo to počeli, moj Aplan imao je bradu, dugu kosu, brkove, pa njegov front imao je bradu, malo kraću kosu, brkove, pa njegov front, moj sponzor, imao je dugu kosu, bradu, brkove, pa ja sam imao bradu, brkove. Sad smo malo bolji, ne? I nakon tog vikend seminara počeli smo raditi ozbiljnije, mada nismo znali šta i kako, nije bilo kaseta, nije bilo susreta nekih posebnih. Ja se sjećam, moj prvi BBS, valjda je bio jedan još prije toga, ne znam. Nije bilo knjiga, imali smo jedan BBS u jednoj maloj dvorani, festivalna dvorana se zove tu u Ljubljani, bilo jedno, ne znam, 200 ljudi, niti se sjećam. Uglavnom su bili ljudi iz Austrije, Mađarske, došli su nam to organizirati, pomagati i nas nekoliko tamo pozadi smo stajali i ja i moj sponzor, moj brat. I brat gleda, oni gore, dole. I moj brat kaže, vi ne znate mog sponzora, on je opasan, on je čelični čovjek, on je izuzetno stabilan. To ono kako tvrdoglav. Uvek se borio za svoje u životu i zbog toga je toliko dobar. I gleda, nešto mu nije jasno i on si misli, joj, jesam lud. En mi dižu novac, ja im još plješćem. Ali izdržali smo i to. I onda se sjećam, nakon vikend seminara u Budimpeštu u januaru, u februaru, prvi put u Sloveniju dolazio je Koks. Pa sad, ko ti je taj Koks? Boris je bio lud, zapaljen, mi smo zapalili njega u obrnutom smislu, davili smo ga, maltene smo ga tukli. Jer nije imao pojma. Njegov sponzor je bio u Australiji, mi nismo znali šta to znači, mi smo tražili sve odgovore, ovo, ono, šta ovo pričaju, la, lu, a. 15 proizvoda smo imali, ja sam ih doneo doma 2 put pa nismo imali 100 bodova. Za 100 bodova praška mogao sam celu ulicu napraviti od snijega. I dolazi Koks, bit će leaders meeting. Aha, pazi sad. Šta je dobro. Aha, ko je taj Koks? On pojma nema ko smo mi, šta će on nama, ne? I bili smo u Holiday Inn hotelu, dvoranica, ne znam, 50-70 možda ljudi, pametnih, znate kako pametnih, I normalno, svi smo već spremili pitanja, ne? MV se nije registrirao na pravi način, jer ne mogu svi. Aha, šta on to misli sa kasetama? Kakve kasete? Nema nikakvih kaseta. Što će nam kasete? Ne znaju oni nas. Knjige. Kakve knjige? Čitali smo u osnovnoj školi. Kakve knjige? Nemam ja vremena da čitam knjige, ne? Bilo je jako pametnih pitanja. I onda neću nikad zaboraviti sastanak. Bilo je, mislim da 7 na večer i mi smo se skupili tamo i znate šta? Prvi put smo morali platiti ulaznicu, kartu. 15 kuna. Šta? Pa on treba nas! I se jadamo, pa on je milioner. Ja sad zaplatim. Šta on misli ko je? Ali dobro, ako si nešto, još malo ćeš izdržati pa ćeš posle planuti. Teško je bilo. I onda počne sastanak i Boris ga predstavi, edificira. Smo si mislili, ti još ne znaš nas. Kad ulazi jedan mladi lav. Dobar je, a ženske?
A? Dobro, mi smo morali priznati da dobro izgleda, ne? I neću nikad zaboraviti prvu rečenicu koju je rekao. To je bio zadnji ključ da ja ostanem vezan u tom poslu. Jer sam tada tek shvatio kako glupo, star 35 godina, glupo razmišljam. Rekao je, doletao sam iz Australije, 20.000 milja daleko, ostavio sam 2 sina doma, od toga jedan ima 6 tjedana i nisam došao ovdje radi prijateljstva, nego radi biznisa. Vas zanima šta, što, kako, zašto? Nisi nas došao kupiti? Ti nas ne trebaš? Ne. On nas ne treba. On mene ne treba. Ja trebam njega. Ja trebam ovaj sistem. Ja trebam ovu mogućnost. Ja trebam shvatiti da je to dar meni i mojoj familiji. Ja mogu napraviti što hoću. Ne uhvatiti ovu mogućnost. I od tada dalje sasvim smo razumjeli stvari drugčije. Radili smo, puno grešaka smo napravili, nije bilo kaseta na početku, pa smo jedva čekali da se pojave, pa nije bilo knjiga, pa smo jedva čekali da se pojave. I mogu vam reći, ja sam saslušao brdo kaseta i pročitao puno knjiga za tih 5 godina. Prije 20 godina nijednu. Ne znam kako vi. I ja mislim da moram još puno toga saslušati i puno toga pročitati. I tek tada smo u stvari počeli raditi biznis. I znate šta? Mi smo juna mjeseca 96. bili 21%, januara je bio prvi vikend seminar, taj naš, februara 96. bio je Cox prvi put, julija 21%, za novu godinu bili smo Rubi i DD zajedno, jer ne možeš biti Rubi prije nego što si DD, to je super. I onda smo bili jula mjeseca 97. Biseri. Ali Cox nas je učio kad letiš, kad ide, ne učiš, ne vidiš, ne slušaš ništa. Ne zna on, mi znamo. On je u Australiji, on ne zna nas, naše ljude. I iza tog jula mjeseca počeli smo padati. Nismo razumjeli zašto, jer prije nismo učili. Nije teško pokazati plan, svakome. Nije teško izgraditi biznis u ovom poslu, ako radite. Ali kad je biznis veći, morate početi brinuti o leadershipu, liderstvo, voditi taj posao. I tu smo pali na ispitu. Ali taj posao mi osjećamo ovdje. I nas teško ćete izvući van. Jer ako se ja uprem sa mojih malo kila, ne znam kako vi, mene neće svaka bura otpihnuti van. Mene može. Dosta toga smo prošli, dosta toga smo morali učiti, pa smo napravili, pa smo pali, pa smo napravili, pa smo pali. Nismo najbolji, ali ćemo pobediti. Ovaj posao volim možda najviše zbog toga što se našao čovjek koji mi je rekao ti to možeš. Ja vjerujem u tebe. I moj sponzor, moj brat, je uvijek vjerovao u mene. I to je prva i jedina osoba u mom životu koja je počela vjerovati u mene. Ne znam koliko vi takvih ljudi imate oko sebe. Iako sam sretan što sad naše 2 sina imaju 2 osobe koje vjeruju u njih, koji znaju da su rođeni za pobediti i koji će im to strpati u glavu i svaki dan, i svaki dan, i svaku noć, i svaku priliku, i svaki moment. Kako će oni proživjeti život, oni će se boriti za njega. Ali moraju znati da mogu pobediti u onome što oni hoće, što oni žele. Dražen je bio super. Mlad čovjek u penziji. Jadno izgledaš. Jadno izgledaš. Zaslužio si to. Ali kako vidim, neki izgledaju još slabije. Pa bi dobro bilo da idu u penziju. Na drugom dijelu pokušat ću vam objasniti neke stvari koje vam mogu pomagati da bolje, brže
i sigurnije izgradite taj posao. Za sada znajte samo nešto. Mi nismo nešto posebni. Posebni smo samo u tome što smo shvatili da je to najbolja mogućnost za nas, za naša dva sina i za ljude koje volimo. Hvala.